kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nukasta, agpasunod ka nga raw, Marian anak kao. Uwan tatang, ijayan ti pagtrabahoak. Ada pag-playtime? Ada insin ti agbalin nga among ko. Ay nawaw, nasingpot na nga ron, ano ada insindakan ka? Uwan nga ro tatang, manmano ti kas kadakwada. Pudno launa, itan ako naam. Aging pakiakpay tatang, masapaak namin nga agbiyahe inton bigat. O sige, Da kayo pay laang ti agsa ang atatang. nalpasa ni Taypay a. Nakita ka nga nga dar aramidam itay, so asakon tinaglutaw. Agyaman naklaunay tatang. Awan rum nga pagyamanam. Talaga akasta ti biag. Masapol ti panagtitinulaw. Nakuntak mo ka diti babaunin at ang danong ta. Siyela bakit? Wan, nalpasan lakay. Kaano nga yamang rugay? Agbiyahe ka no ita. Iso amasapul amadalusan ti silid na. Nasayaat mat no kasta. Tapno adda kadwa ni tatang dito balay no kasta nga adda trabaho ta. Amuna ka na agtrabaho akmat tan intun lunes. Amo na matkit di, tana ibagak matkan kwa na lakay. Okay nga rod. Siya kung tagdalos iti bakante asilid. Si kamot ang taglutaw. Ni tatangay. Adda iti silid na. Madama nga ina na. Okay. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan tayo. Si kapay lati makaam mo nga agdalos. Agmerienda ka pa'y manang Marian. Sige laang Madam Sheila. Isardeng mo pa'y laang ter aramidem, taggidantan nga agmerienda. Ay nawaw, nakababain mat kada kayo madam. Anya ko mga iti pagpainam, katsyak mat tinangayap kan ka. Umuna kayo latan madam. Sigurado ka? Ang mga numabisbisinan ka matandita. Saan mat kay di madam? Nabsugak pay lang. Sige, no kastati ko nam. Aywan gayam, agluto kan tuman iti pangaldawan tayo kalpasan ti panagmeriendam. Anya ti mailoto madam. Bangus latan, tapno adda sabaw na. Ariglado madam. Agluto kalpasan ti araramidek. Bisi kayo ka di madam. Saan matunay? Adda ka di masapul mo manang. Adala kayat ko mga ibaga kada kayo madam. Anya ngay dayta? Puskul kon ati rupak. Talaga ngamin akasapulan miti kwarta ita. Ha? Anyat kayat mo asawan? No ukila ang kada kayo kat alaak ko matiswildok ita abulan. Awan pa'y ti katapusan ngam talaga ngamin akasapulan miti swildok madam. Kasta ka di? Sapay la ko maata umanugot kayo. Sige, ngamsakbay nga itod ko. Kasaritak pa'y nga umunan ni sir mo. Sige la ang madam. Ano sakti aguray? Ay nawaw. Kwarta mo tabilbilangan bakit? Itod ko ti sweldo ni Manang Marian lakay. Awan pa'y mati katapusan. Saan ka di at itulagan tayo kat katapusan ti sweldo na? Wen, ngam kinasarita nak idi na minsan nga daw. Kasapulan da ka nung amin ti kwarta. Naitalang ha? Amangan no da emergency da. Di na imbaga no anya. Basta ti kunana kat alaan na ti sweldo na itaabulan. Takasapulan da ti kwarta. Ala, itad mo nga rudan bakit? Sigurado nga okay laang kan ka lakay. Uy, bakit? Kas na ko naam kat kasapulan da ti kwarta. Amangan mo et no da emergency da. Kat di na lang may bagay iti diretsukin ka. Hello, tatang. Hello. Mangmangagnak ka de. Why, mangmanggag ka anak ka. Kumusta ka mo tan dita syudad? Okay la ang tatang. Ni Fred a boyfriend ko. Mapmapan ka di pa'y dita balay. Sipon nagtrabaho ka dita syudad kat man manumit tan nga umay ti boyfriend mo. Kasta ka di.
Kanayon ti inom da iti tersina ni Bebang. Anya? Kita amangan mo't no isaw ti papapanan ti swildam. Ay, kuwa, tatang. Agurnong kakit day paray ti bagay. Di mo sayangan ti kwarta nga nagbandugam. Bantayan nyo man, day afraid, tatang. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae nga iaw-awid na dita. Awan mo't kitday, ngam nabisyo lang unay. Jak lakit ti kaya ti maadaan ti manugang akas di ti galad na. Si Mang Patan ni Sir, baliwak to ti umawag. Amangan no ada iparamid na kanya. Agkape kayo pa'y asar. Adya manaklaunay manang Marian. Ni tatang. Nakaturog manan, sir. Nag-ehersisyo matke di agsa pa. Nasaya at mo't nukasta. Oh, adan samat kayat mong ibaga kanyak manang. Ada nga agpaisaw, sir. Anya day ta? Talo a bulan ko matan nga agtrabaho kada kayo, sir. Okay. No, okay lang kada kayo. Agbakasyon na kumapay, sir. Mabalin nga tama-tama nang. Ngam inton may abulan ko ma. Awan nga min kadwa ni tatang diti balay no agbakasyon kayo. Inton may abulan pa yung batilib ko. Okay lang, sir. Makalawas laang mati mauray. Bumali ako mamatlaang, sir. Tapno ada ti maisangpat ko iti pamilya. Oh, sige. Awan parikot di tama nang. Adto yan ti kwarta manang. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Sweldom day ta iti doa bulan manang Marian. Di kay madanagan, madam. Agsubli ak tumatlaang. Itrabaho ak ti kwarta nga inalakada kayo. Di ka madanagan, tamaawatan mi matket di no kailiw mo matan ti pamilya. Agyaman aklaunay ata maawatan nak, madam. Awan rumbang apagyaman na manang. Tao tayo lang, iso anormal day ta. Normal no mailiw ka iti pamilya. Ayun gayam, nakagatang ka di iti pasarabo da. Inton bigatan, madam. Saan ka nga taamala daw iti pagluganam? Rumwarak to anasapsapa, madam. Ala, sikat ti makaam mo. Makalawas laang matket di ti bakasyon mo, Uwan, madam. Kalpasan ti makalawas, agsubli akmanan iti trabaho. Di mo mo't nimbagbaga nga agawid kagayam ita, Marian anak kao. Surprise nga ro, tatang. Naimbag man tay manugot na iti among mau. At siyempre nasingpat dagi jekan niyak, tatang. Ay, nagasat ka nga rod. Ano nasaya at nakin ka? Wan ni Fred ngay nga ta, tatang. Jak amaw no sa dino tayan na ita. Ay nawaw, diyo ayan nakit kita. Nabayaga, nasaan kami ang nagkitkita iti dadya tao. Ti kuna na kanyak at nagawid kanumatan dito'y lugar tayo. Siguro jak amaw takas na ko nakitayan. Nabayaga saan kami ang nagkitkita. Mapanaktuman nga ron ijibalayda. Nay, kita tama nga no agbalin ka manan nga uto-uto ijay. Inton kwan, apaan na ka manan no maibos ti kwartam. Anyat imbaga ni Manang Marian, bakit? Nakontak mo ka din? Awan pa'y nga rod lang ay. Ay nawaw, aping awan. Tinagtulagan tayo kat makalawas lang ti bakasyon na. Talo nga aldaw nan ijay. Agsubli ko mainton Lunes, ngam di na mo't replyan ti text ko kankwana. Inawagam na tako man Kaano agraman awag ko, di na mo't sumbatan. Ay nawaw, apay nga yakas tamat tayo. Dahil lang ano awan signal iti ayan na ita. Sa bagay at dapay mo't ti manong aldaw a bakasyon na Mano nga aldaw ti bakasyon mo ay Marian. Makalawas laang, tatang. Kalpasan ti makalawas ag sublikan. Siguro. Ay nawaw, apay nga yakas na ti sumbat mo. Makitanto tatang. Ay unay ka na nakaw. Di mo ko madadaulan ti panagtalak na iti among mukin ka. Ni tatang Ay narigat nga ta ati agsapol iti among anasingpad. Apay nga may nga excited kayo katawan pa'y mat makalawas ko ditoy. Taamangan no maliwayam tag sublay, kat adamay baga na iti among mao. No maipapan kadakwada, siya kunti makaamu, tatang. Hello, Manang Marian. Oh, yes, madam. Ay nagyaman nakta sinong batam ti awag ko.
Kaano ngay ngagsubli ka dito eh? Ay, kwa, madam. Nalpas mo ti makalawas a bakasyon mo. Pasensya kayon, madam. Pasensya kayo no nataktak ti panagsublik. Kaano nga rod nga agbiyahe ka? Diyak pa'y masigurado, madam. Ada nga ti emergency dito eh. Anya? Ni, kasano nga rodan dayta? Di kay madanagan, madam. Agsubliak tumatlaang. Numabalin kat inton bigat ko mamanang. Agtiksakto kada kayo no kasano, madam. Agyaman aklaw nay. O sige, orayak ti text mo. Alanganin samutin nga agsubli ni Manang Marian lakay. Ay nawaw. Kasano mata na ibagam dayta, bakit? Wen ata di nakmeten kontaken. Anya nga rodan ti aramidan dayta. Iday tangarod ti jak amo lakay. Di ko na nakat agsublin to kano. Ngam jak amo agsublin to siguro no kaano akayat na. Saan mata mabalin ti kasta, Sana mabalin nga agsubli no kaano lang akayat na. Nang runa kat adamat trabaho ng agur-uray dito eh. Day ta ko mati panunutan na lakay. Makalawas lang ang titulagan tayo. Kan maysa, inala na pa yung ti sweldo na iti doa bulan. Makapay-stress mo't gayam na di a tao. Ay, wen nga rod lakay. Saan aga puta na saya at takan kwa na? Kat kas jay matan taramidan na. Sardinas man, Manaw. may salaang. Makaumamot ngamin tinatang akanayaw. Ay, wen Ay, wen gayam. Nagawid mo gayam ni Marian. Agdualawas nakit din dito'y Nay, medyo nabayag mo gayam mo. Kunak man no agtrab-trab ahoy jay syudad. Jakman amaw iti dadya a tao. Pinagbakasyon ka no ti among na iti makalawas. Kumno apay adimot ti nagsublay. Nay, sayang mo't ano saan nga agsuble. Kanayon kumata palagipan. Nga makaungot mo't ngamin no danduma. Amangan kit di mo't no adda basol na. Ay, day tatidyak amaw kabagays. Adamot tin kan kwa na Saan mo tin nga obeng? Amunan ti husto ken saan. At tuyen ti sardinas agat gatangem. Amangan no sa balik di ti papanan ti saritaan ta. Asino di imawag ken ka? Te among ko, tatang. Ay nawaw. Apay adi mo sinumbatan. Awan te amok nga ibagak kadakwad. Amangan ko nak no urayan dati panagsublem. Masadutak pa yung araw, tatang. Ay nawaw. Saan ang mabalin ti kasta anak kao? Noan niya tinagtulagan yaw isaw ti aramidam. Saan mo't ang mabalin nga agsubli ka ijay no kaano lang akayat maw? Pag pananutak pa'y man anaimbag, tatang. Saan aga puta da kwarta nga inigamam kat kasta kamutan? No ada sa bali a planaw, makisarita ka anaimbag itibus maw tapno awan parikaw. Agsapulaklatan iti kasukat ni Manang Marian lakay. Wanan awan samot tan ti mauray ta. Wen nga ron, mangyaw awan mo't gayam day a tao. Sapay adda advance na. Day tangarod lakay. Bimali. Ngam awan mo't tin nga agsubli. Ay, ipost kun sa tirupa na. Wanan tapno dapagnak man na. Dinak nga ta idarom lakay. Awan ga po na tapno idarumda ka. Awan mo't basol mo. Iso ti ayan ti bidot. Di na ammo ti agtungpali ti saritaan. Hello, Auntie Hilda. Mawagak, tanda na patangay bagakan ka, Sheila, kaanakan. Anya day ta, Auntie? Amok, ti babae nga in-post mo. Ha? Ni Manang Marian, Auntie? Wan, kalugaran mi day jay. Ay nawaw, kalugaram gayam tinangluko kada kami, Auntie? Wan, da kayo gayam ti among na dita syudad. Da kami nga rod, Auntie. Mabanak to ijay balay ta inton madamdama. Ibagak akuntaken na ka. Uray di kwarta mila ang anti sublina, Auntie. Adamutin na alami akasukat na. Ay katwan sayang mati kwarta nga inala na kada kayo. Wan nga rod, Auntie. Naimbag kumamot ano makisarita na saya at kada kami. Ngam saan mo takas la ilumlumungan na kami. Apay nga itala ang nagpakita ka Manang Marian. Pasensya kayon, sir.
Madam, Hindi pa napalabas sa bulan nga urayan da ka. adumat nga minti emergency. No planom ti agsubling agtrabaho kada kami, ladingitak ngam saanan ang mabalin. Ay nawaw, apay ngay madam. At dahil nalamin nakasukat mo. Aniya, Dayta tipud no, narigat ka ngamin amakon kontak. Diyak ka mo no ululbudan na kami laang munoan niya. Kasla saan ka atao akasarsarita. Inutom latan abayadan ti kwarta na alam kada kami. ay, Tano may papaniti trabaho dito eh. Di min kayat nga agsubli ka pa eh. Ay nawaw, nagsubli ka adagaw Marian. Kunak man nagtrabaho ka. awanan tatang, awanan ti pagtrabahuak. Anya, Saanan akayat da ma'am kanser nga agsubliak pay ijay. Ada kano ti inalada akasukat ko. naumada siguro ken ka ah. No apay nga may naginundawayam ti kinaimbagdakin ka. Nakautang akpay kay di tatang. Inalak ti swildok iti 2 a bulan. Kahit anya ti kunada nga ay. Masapul nga bayadak tatang. Kasano ang makabayad ka kat awan mo't nga rudin trabaho. Hay, jak amun tatang. Dahil nga main, no nagtungpal ka kumay ti saritaan yaw, di saan ka kumangagparikot ita. Ay, tatang. Pananggun daway, tikas nangin naramid mau anak kau. Nagasat ka ata na singpet ti among mau. Ngam sinayang mula Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaimbag ti sabali at tao ken ka. No nakitulag ka kadakwada, agtungpal ka. Tapno awan ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.